Iyi ni inkuru itugezeho muri aka kanya ku gicamunsi cyo ku itariki ya 15 kwezi kwa 12/2025 mu Rwanda. Amakuru akomeza kugenda avugwa akaba ari inkuru ibabaje cyane ivuga yuko abanyarwanda baguye mu mpanuka ya bisi ya Trinity yavaga i Kampala ijya mu mujyi wa Kigali. Abantu bagera kuri 3 byemejwe ko bapfuye, abandi benshi barakomereka nyuma yuko bisi ya sosiyete itwara abagenzi ya Trinity yarimo iva i Kampala mu murwa mukuru w'igihugu cya Uganda iza mu Rwanda yakoze impanuka ikomeye cyane. Iyi bisi ifite plaque RAT 597 K yakora impanuka ku muhanda munini cyane uhuza imijyi ya Mbarara ndetse na Kabare mu karere ka Rukiga mu gihugu cya Uganda. Umuvugizi wa polisi ya Uganda mu gice cya Kigezi ASP Eri Mate yemeje amakuru y'iriya mpanuka, avuga ko yabereye ahitwa Bukinda mu masaa 8 n'igice za nijoro. Mate, umuvugizi w'igipolisi ya Uganda, yasobanuye ko iriya bisi yarenze umuhanda ikagwa mu cyobo kure cyane. Abahitanwe n'iriya mpanuka nk'uko polisi ya Uganda yabitangaje barimo umunya-Uganda witwa Rubwama, witwa John Herbert w'imyaka 26 y'amavuko, umushoferi w'umunyarwanda witwa Habineza Alfred w'imyaka 30 warutwaye iriya modoka, ndetse n'undi munyarwanda uzwi ku izina rya Gaddafi nawe wari umushoferi. Uyu mupolisi yavuze ko abagenzi bakomeretse bahise batabarwa mbere yo kujyanwa kuvurirwa ku mavuriro atandukanye yo muri kariya gace mu gihugu cya Uganda. Kugeza ubu ntiharamenyekana icyateye iyo mpanuka, gusa polisi ya Uganda ikaba itangaza ko yatangiye iperereza ngo imenye intandaro y'impanuka. Reka tuvuge ngo Imana yakire roho z'abitabye Imana kandi ikomeze imiryango yabo yasigaye. Muri Masisi mu gihugu cya Uganda biravuga ko ibirindiro bya AFC 23 byara bigabweho ibitero by'indege bikomeye cyane. Ibirindiro by'inyeshyamba za AFC 23 Burola, umujyi munini cyane wo muri Guloma wa Bwangu wa Banyungu muri teritwari ya Masisi iherereye muri Kivu y'Amajyaruguru, byibasiwe n'igitero cy'indege za FRDC mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri wa mbere tariki ya 14 Ukuboza. Nuko amakuru aturuka muri kariya gace yabitangaza ngo drone y'ingabo za Congo yagaragaye mu kirere cyo muri ako gace yateye ibisasu ku nkambi y'inyeshyamba yashinzwe mu cyumweru gishize iburora. Inkambi ngo ikaba yasenyutse mu byumweru bibiri bishize, nk'uko inkuru dukesha kimwe bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cya Congo ikomeza bivuga. Ibirindiro by'inyeshyamba za AFC 23 muri teritwari ya Masisi byibasiwe n'ibitero by'indege za FRDC. Igitero cya Bulola gikurikira icya Nyabiondo, Masisi Centre, Bukombo ndetse na Katale. Nubwo ibitero by'indege byakomeje kwibasira ibirindiro by'inyeshyamba za AFC 23 zo zakomeje kugenzura ibyo bice byose byavuzwe haruguru muri ako gace muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kugarukwa n'ibitangazamakuru ndetse n'abaturage mu gihugu cya Kongo ati nasanze FARDC ari igisirikare cya ntaho nikora. Yitwa Perezida Faci cyangwa se Felix Tshisekedi. Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akomeje kunengwa na benshi mu baturage be nyuma yo gutangaza ko ubwo yafataga ubutegetsi yasanze igihugu cye gifite igisirikare cya ntaho nikora. Yabitangaje kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ubwo yari kumwe n'urubyiruko rurenga 300 bari bahuriye muri gymnase stade ya Tata Raphael Kinshasa mu mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Agaruka ku mpamvu igihugu cye kidatera imbere, yavuze ko abambere bagisenya ari abanyekongo ubwabo, atanga urugero rw'umwanda wa mujyi wa Kinshasa nka kimwe mu bihamya nyabyo. Perezida Felix Tshisekedi kandi yashinje abanyekongo kudakunda igihugu cyabo ahanini bitewe na ruswa. Hanyuma ati abanyekongo ubwabo nibo bangiza imbaraga ziba zakoreshejwe mu rwego rwo gukusanya amahoro yo kubaka iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ruswa uyisanga mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu. Urugero, iyo unyereje amafaranga yaragenewe uburezi bw'abana uba wishe ahazaza h'igihugu. Iyo unyereje amafaranga yaragenewe ubuvuzi bw'abantu uba ushyize mu byago abaturage bakubatse igihugu bakeneye ubuzima bwabo. Nasanze FARDC ari igisirikare cya ntaho nikora. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yanagarutse kandi ku ngabo z'igihugu cye, avuga ko ubwo yageraga ku butegetsi yasanze ingabo zitagira kivugira. Ati rero igihe nageraga ku buyobozi bw'iki gihugu cya Congo nasanze igisirikare kigizwe n'abantu babayeho mu buzima bubi nk'abatagira kivurira. Mbivuga nta buryarya, nari mfite icyubahiro gikomeye cyane abasirikare bacu, cyane cyane abasirikare bo ku rwego rwo hasi, kuko abo bagabo boherezwaga ku rugamba badafite amafunguro, badafite umushahara, badafite amasasu, badafite abayobozi, nyamara
bakabasaba gukora ibitangaza, kandi nubwo byari bimeze bityo hari igihe babigeragaho muri RDC. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko iyo ariyo mpamvu akigera ku butegetsi yahaye umwihariko ikibazo cy'imibereho yabo. Ati nagerageje uko nshoboye kose mu kunoza imibereho yabo, kandi nzi neza ko hakiri byinshi byo gukora muri uru rwego, cyane cyane mu kurinda ndetse no kwita ku bana babo, abagore babo, muri make imiryango yabo. Intego yari isobanutse: kubafasha kwitangira byimazeyo inshingano zabo z'ingenzi arizo kurinda igihugu cya Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko igisirikare yasanze cyari cya ntawe nikora, mu gihe mu myaka yashize yigeze gutangaza ko igisirikare yasanzwe cyari gifite inzego zubakitse neza. Akaba rero bigaragaza kunyuranamo amagambo yagiye atangaza mu bihe byatambutse. Hanyuma babwire ko Burundi bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi cyane, intwaro ziremereye cyane hafi y'umupaka w'u Rwanda, mu gihe umwuka ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Leta y'u Burundi iri ku gitutu nyuma yaho imbago zayo iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ingabo zayo n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe ya Zalendo na FDLR byambuwe na AFC gatatu ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Imbere y'ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye, Ambassadeur w'u Burundi Zephyrin Maniratunga aherutse kuvuga ko u Rwanda rushyigikira AFC gatatu bike ku gihugu cye gishobora guhangana narwo. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yatangarije urubuga SOS Media Burundi ko abasirikare benshi cyane intwaro zimereye byoherejwe cyane cyane muri komine Busoni, intara Butanyerera, hafi y'umupaka wa Gasenyi na Nemba mu Rwanda. Uyu musirikare yagize ati hari intwaro zikomeye cyane zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose cyava mu gihugu cy'u Rwanda. Muri Busoni haherutse kandi kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi ajyana n'abandi basirikare mu bigo birimo icya 111 giherereye ahitwa Mutwenzi. Nk'uko urubuga rukomeje kubisobanura, amarondo mu bice by'u Burundi byegera umupaka w'u Rwanda yariyongereye. Abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure kandi rushamikiye ku ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi bari kugaragara cyane mu mihanda yaho mu masaha ya nijoro. Ni amatangazo yatanzwe mu bice byegera umupaka asaba Abarundi gutaha kare, ariko ntawemererwa kurenza saa 2 z'ijoro akiri mu muhanda. Umuturage wo mu gace ka Munzenze yagize ati badutegeka gutaha kare, mbere saa 2 z'ijoro nta namwe byanditse, ariko twese tuzi icyo bisobanura. Abarundi baturi umupaka bafite ubwoba kuko batekereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombi ishobora kurota. Turarara twambaye imyenda twiteguye guhunga mu gihe barasa, niko umuturage bisobanuye. Mu gice cy'intara ya Bujumbura ahahoze ari Cibitoke naho umutekano warakajwe cyane. Intwaro ziremereye cyane zashyizwe nizo zarashe ibisasu muri santere ya Kamanyora hafi y'umupaka wa Bugarama mu Rwanda. Ibisasu ingabo z'u Burundi zarashe muri Kamanyora nibyo byatumye abarwanyi ba AFC gatatu batangiza urugamba rwo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza ku mujyi wa Uvira ukora ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe ahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi cyane ziremereye na drone z'intambara, bigaragara ko bwiteguraga intambara ikomeye, zimwe muri zo zifashishijwe mu rugamba rwo mu Kivu y'Amajyepfo. Mu byumweru bibiri bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo 30 ya rukururana yari zikoreye intwaro yapakuruwe iminsi igera kuri 3, nk'uko amakuru yakomeze kugenda abishimangira. Ni mu gihugu cy'u Burundi rero mu by'ukuri umwuka ukomeza kuba mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, akomeza kwikangwa ko ibihugu byombi bishobora kuba byakwinjira mu ntambara isaha n'isaha. Gusa u Rwanda rwavuze ko nta gahunda rufite yo kurwana n'iki gihugu gituranye cyo mu gihugu cy'u Burundi. Imibare yandashimiye yabaye amabuye uko ifatwa rya Uvira ryahombeje igihugu cy'u Burundi mu buryo bukomeye cyane. Amakuru avuga ko byashoboka ko Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yibwiraga ko ashobora kwigaranzura abarwanyi ba M23 birukanye ingabo ze muri teritwari ya Masisi kubera ko yigwijeho ibikoresho by'intambara bihambaye birimo imbunda ziremereye zirasa kure na drone z'intambara. Ubwo ingabo z'u Burundi zatangiraga kurasa mu bice bigenzurwa na AFC gatatu mu ntara Kivu y'Amajyepfo birimo centre ya Kamanyora, intego Ndayishimiye yari afite yari yo kwisubiza ngo no kwisubiza icyubahiro igihugu cye cyari kimaze amezi cyandagariye mu kiraka cy'ubucanshuro muri RDC. Mu muvuduko mwinshi cyane abarwanyi ba AFC gatatu nabo bari bikwije ku bikoresho basubije inyuma ingabo z'u Burundi n'iza RDC wa Zalendo na FDLR basatira umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi kandi itangira gusohora amatangazo agaragaza ibimenyetso by'ubwoba. Tariki ya 10 Ukuboza 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana
yabwiye radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa ni Radio France Internationale RFI ko Uvira iramutse ifashwe umutekano w'Ibujumbura waba uri mu kaga kuko urugendo ruhuza ibi bice byombi rutwara iminota. Ati muri iki kibazo umurwa mukuru w'ubukungu waba ubangamiwe kandi urujya n'uruza rw'ibicuruzwa n'abantu hagati y'ibihugu byacu bibiri bikomwa mu nkokora hamwe no kuza kw'impunzi birumvikana ubushobozi bwacu bwajya ku gitutu. Ibyo rero ni ikibazo kitaziguye ku Burundi. Uwo munsi Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko yafashe umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi kandi yahise ifunga umupaka wa Kavimvira ndetse na Vugizo ihuza na RDC. Ubucuruzi imigenderanire hagati y'abanyekongo n'abarundi bihagarara ubwo kugeza igihe kitaramenyekana. Umujyi wa Uvira ufite ubuso bwa kilometero kare zirenga 200 ukoze mu kiyaga cya Tanganyika ku gice cyo mu majyaruguru. Mu myaka ushize ukaba wari utuwe n'abaturage babarirwa mu 700,000. Hari abaturage benshi cyane bahungiye mu Burundi kubera ko umujyi wa Uvira uri hagati cyane y'umujyi wa Bujumbura kuko hari intera y'ibirometero bibarirwa muri 30 bisaba kwambuka umupaka wa Kavimvira ukinjirira muri zone ya Gatumba. Abanyekongo n'abarundi baharanira umunsi kundi baharirana umunsi kundi bakoresheje hanini umupaka wa Kavimvira. Ibicuruzwa kandi bikunze kwambuka birimo ibikomoka ku buhinzi nk'ibigori, ibishyimbo, imyumbati n'amafi arobwa mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi w'umuryango Parsem uharanira guhindura imyumvire y'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko ibicuruzwa bikomoka mu Burundi bijya mu mahanga harimo ibirenga 60% byinjira muri RDC ku buryo ifatwa ry'umujyi wa Uvira rizahungabanya bikomeye cyane ubukungu bw'igihugu cy'u Burundi. Ndikumana yagize ati ibicuruzwa birenga 30% bikomoka mu Burundi byoherezwa muri RDC. Iki gikorwa cy'ubukungu cyinjiza amafaranga y'amahanga menshi uko mwari mwokora kwacyo buzakomeza kurushaho isoko ry'ivunjisha risanzwe ryarahungabanye. Imibare ya Banki Nkuru y'u Burundi igaragaza ko muri 2024 iki gihugu cyohereje mahanga ibicuruzwa bipima toni 135, muri byo harimo ibipima toni 39 byoherejwe muri RDC kandi ibyinshi byanyuze ku mupaka wa Kavimvira. Burundi bumaze igihe kinini cyane bafite ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri petrol. Abayobozi bo muri iki gihugu basobanura ko giterwa n'ibura ry'amadovize yo kubiranguza nawe mu macuruza mu buryo butemewe bike biba byabonetse. Kubera iki kibazo abarundi benshi cyane kandi bajyaga kugura lisansi na mazutu muri Kivu y'Amajyepfo bakoresheje umuhanda wa Kavimvira kuko ariho bashoboraga kubibona ku giciro kiri hasi ugereranyije n'ibiciro byo mu Burundi. Ndikumana Faustin yagaragaje ko nyuma y'ifungwa ry'imipaka ubu abarundi bagifite ikibazo cy'ibura ry'ibikomoka kuri petrol batagishobora kujya kubikura muri RDC. Umunyamakuru Edras Ndikumana wa RFI yatangaje ko nyuma y'ifungwa ry'imipaka ijerikani ya litiro 20 yaguraga amafaranga y'amarundi 150 ubu iri kugura 400 kandi ko agaciro k'idolari kongeye gutumbagira kagera ku 6500 kavuye kuri 5400. Leta y'u Burundi ivuga ko itazihanganira ko AFC M23 ikomeza kugenzura izakora ibishoboka byose kugira ngo ibungabunge umutekano wa Bujumbura kandi ko amahitamo y'igisirikare nayo ashoboka. AFC M23 yatangaje ko ishaka kubana n'u Burundi nk'umuturanyi mwiza aho kuba impande zihanganye nk'uko byagenze mu ntambara muri RDC. Ihamya ko nibushaka ko imipaka yongera gukora izakora urujya n'uruza ruzasubukurwa. Rero byagiye bitangazwa na mama 23 ndetse n'igihugu cy'u Burundi ku mpande zombi. Hari amagambo akomeye cyane Ambasaderi w'u Burundi umuryango w'abibumbye yavugiye i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ibyo basaba u Rwanda niba u Rwanda rutabyubahirije bagomba gutangiza intambara yeruye. Ni amagambo yavuze ndetse na Ambasaderi w'u Rwanda umuryango w'abibumbye Bwana Martin Ngoga yaje kugira ibyo amusubiza avuga ko u Rwanda nta gahunda afite yo gutera igihugu cy'u Burundi cyangwa se yo kurasa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mfite neza yizewe aka kanya nuko kuva ku munsi w'ejo ibimodoka byinshi cyane byuzuye ingabo z'abarundi byakomeje biza bigana ku mupaka w'u Rwanda aho bivugwa yuko isaha n'isaha biteguye kuba bakwinjira mu mirwano n'igihugu cy'u Rwanda. Nako bimeze ariko ku ruhande rw'u Rwanda u Rwanda rwo ruhora rwiteguye isaha n'isaha ndetse rwamaze no gushyira ingamba z'ubwirinzi ku mipaka ya mipaka wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, imipaka y'igihugu cy'u Burundi, cyane ko n'ubundi igihugu cy'undi cyo cyari cyaramaze no gufunga imipaka yose yo ku butaka iyihuza n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru nkurura kandi mfitiye gihamya nuko u Burundi bwamaze kohereza abasirikare n'intwaro ziremereye cyane hafi y'umupaka w'u Rwanda. U Burundi bukaba bumaze iminsi bwohereza abasirikare benshi cyane n'intwaro ziremereye hafi y'umupaka w'u Rwanda mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga Kigali ndetse na Gitega. Leta y'u Burundi iri ku gitutu nyuma yaho ingabo zayo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imitwe y'abazalendo FDLR byambuwe na AFC M23 ibice byinshi cyane byo mu kibaya cya Rusizi
mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse mbere y'uko babambura ibyo bice bivugwa ko ingabo z'Uburundi zirenga 4,000 zaba zaraguye muri iyi mirwano. Kuva rero icyo gihe bahise bakorwa n'isoni, batangira gushyira ibirego byose ku Rwanda, bati nyamara bariya abantu bari kurwana mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari M23 yonyine, ahubwo ni igihugu cy'u Rwanda. Ati ikigaragara cyo ni uko bafite umuntu ubafasha ufite imbaraga zidasanzwe. Imbere rero y'ibihugu bigize akanama k'umuryango w'abibumbye, Ambasaderi w'u Burundi Zephyrin Maniratunga akaba anaherutse no kuvuga ko u Rwanda rushyigikira FC23 bityo ko igihugu cye gishobora guhangana narwo. Umwe mu bayobozi bakuru b'igisirikare cy'u Burundi yatangarije urubuga SOS Media ko abasirikare benshi cyane intwaro ziremereye byoherejwe cyane cyane muri komine Busoni, intara ya Butanyerera, hafi y'umupaka wa Gasenyi Nemba mu karere ka Bugesera. Uyu musirikare yagize ati hari intwaro zikomeye cyane zashyizweho kugira ngo zikumire ikintu cyose cyava mu Rwanda. Ati muri Busoni haherutse kugaragara amakamyo ya polisi y'u Burundi ajyanayo abandi basirikare mu bigo birimo icya 111 giherereye ahitwa Mutwenzi, nk'uko urubuga rukomeza kugenda rusobanura. Amarondo mu bice by'u Burundi byegereye umupaka w'u Rwanda yariyongereye. Ejo twakoreye urugendo ngira ngo nagenda nababwira uko byifashe hariya ku mupaka wa Bugesera Nemba. Hanyuma abapolisi n'urubyiruko rw'imbonerakure rushamikiye ku ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi bari kugaragara cyane mu mihanda yaho mu masaha ya nijoro, kigaragara ko barikanga akantu. Nta matangazo yatanzwe mu bice byegereye umupaka asaba Abarundi gutakare, ariko nta wemererwa kurenza saa 2 z'ijoro akiri mu muhanda. Umuturage wo mu gace ka Munzenze yagize ati badutegeka gutakare, ati mbere ya saa 2 z'ijoro nta na hamwe byanditse, ariko twese tuzi icyo bisobanura. Abarundi baturi umupaka bafite ubwoba ko batekereza ko isaha n'isaha intambara y'ibihugu byombi ishobora kurota. Ati turara twambaye imyenda twiteguye guhunga mu gihe barasa, niko umuturage yabisobanuye. Mu gice cy'intara ya Bujumbura hahoze ari Cibitoke naho umutekano warakajwe cyane. Intwaro ziremereye cyane zarahashyizwe, nizo zarashe ibisasu muri santere ya Kamanyora hafi y'umupaka wa Bugarama ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ibisasu ingabo z'Urundi kandi zarashe muri Kamanyora, ibyo byatumye abarwanyi ba AFC23 batangiza urugamba rwo gufata ibice byo mu kibaya cya Rusizi kugeza ku mujyi wa Uvira gukora ku kiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe ahamya ko u Burundi bumaze igihe bugura intwaro nyinshi cyane ziremereye na drone z'intambara, bigaragara ko bwiteguraga intambara ikomeye. Zimwe muri zo zifashishijwe mu rugamba rwo muri Kivu y'Amajyepfo. Mu byumweru 2 bishize mu kigo cya gisirikare cya Mukoni mu ntara ya Buhumuza hinjiye amakamyo agera kuri 30 ya rukururana zari zikorera intwaro yapakuruwe rero iminsi igera kuri 3, nk'uko amakuru yakomeje kugenda bigaragaza. Urundi rero ku ruhande rwarwo bati twe turiteguye. Abaturage nabo bati dusa nkaho twiteguye ko isaha n'isaha hashobora kuba havuka imirwano hagati y'ibihugu byombi. Ati turatwambaye twiteguye ko isaha n'isaha mu gihe hagira ikiba dutangira gukora iki, dutangira guhita duhunga. Ibi ngibi nagira ngo kuri tariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 mu ntangiriro z'ukwezi, Perezida Evariste Ndayishimiye yari i Burundi, nawe yari i Washington DC nk'umuhamya w'amasezerano yari agiye gushyirwa mu mukono na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi ahagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse uwitwa Dr William Samoei Ruto wa Kenya yari ahari. Jessica Alupo ni minisitiri w'intebe w'igihugu cya Uganda yari yoherejwe na Perezida Museveni. Uwitwa Joao Lourenço nawe yari ahari, ndetse ndaza no kubabwira ko mu minsi mike ishize uwitwa Perezida Felix Tshisekedi aherutse kugira uruzinduko muri Angola. Turaza no kurebera hamwe ni iki cyari cyajyanye Perezida Felix Tshisekedi muri kiriya gihugu cya Angola. Hanyuma rero ayo masezerano yashyizwe mu mukono hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagamije kurangiza ibibazo by'intambara bimaze imyaka irenga 31 mu burasirazuba bwa Kongo, aho umutwe wa FDLR uri ku isonga mu bahungabanya umutekano muri icyo gice. Ndetse muri aya masezerano y'i Washington DC ateganya ko uyu mutwe ugomba gusenywa burundu, hanyuma u Rwanda rukabona gukora iki, rukabona kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka yabwo. Imibare rero Ndayishimiye bivuga ko yabaye amabuye uko ifatwa rya Uvira ryabombeje igihugu cy'u Burundi. Byashobokaga ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yibwiraga ko ashobora kwigaranzura abarwanyi ba AFC23 birukanye ingabo ze muri teritwari ya Masisi, kubera ko yigwijeho ibikoresho by'intambara bihambaye birimo imbunda ziremereye, zirasa kure na drone z'intambara.
ubwo ingabo z'Uburundi zatangiraga kurasa mu bice by'igenzurwa na AFC 23 mu ntara ya Kivu Amajyepfo birimo centre ya Kamanyola. Intego Ndayishimiye yari afite yari ukuyisubiza ndetse no gusubiza icyubahiro igihugu cye cyari kimaze amezi cyandagariye mu kiraka cy'abacanshuro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umuvuduko mwinshi cyane abarwanyi ba AFC 23 nagenda nabigarukaho ati bari kurwana ku rwego rudasanzwe, bafite umuvuduko udasanzwe, ati bafite gahunda mu by'ukuri ikomeye cyane, nabo bari bikwije ku bikoresho basubije inyuma ingabo z'u Burundi za Repubulika Demokarasi ya Kongo za FDLR basatira umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi kandi itangira gusobanura amatangazo agaragaza ibimenyetso by'ubwoba. Tariki ya 10 Ukuboza 2025 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Dr Edouard Bizimana yabwiye Radio Mpuzamahanga y'Abafaransa Radio France Internationale ko Uvira iramutse ifashwe umutekano w'Ibujumbura waba uri mu kaga kuko urugendo ruhuza ibice byombi rutwara iminota. Ati muri iki kibazo umurwa mukuru ubukungu waba ubangamiwe cyane kandi urugendo ruza rw'ibicuruzwa n'abandi hagati y'ibihugu byacu bibiri rwakomwe mu nkokora. Ati hamwe no kuza kw'impunzi birumvikana ubushobozi bwacu ati bwajya mu gitutu. Ati ibyo rero ni ikibazo kitaziguye ku Burundi. Uwo munsi Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko yafashe umujyi wa Uvira. Leta y'u Burundi kandi yahise ifunga umupaka wa Kavimvira na Vugizo iyihuza na RDC. Ubucuruzi imigenderanire hagati y'abanyekongo n'abarundi birahagarara ubwo kugeza igihe kitaramenyekana kugeza magingo ngayo. U Burundi bwahombye iki nyuma yaho AFC M23 ifashe uyu mujyi wa Uvira? Nanyamabwire ko umujyi wa Uvira ufite ubuso bwa kilometero kare zirenga 200 ukoze ku kiyaga cya Tanganyika ku gice cyo mu majyaruguru, ndetse kandi umwaka ushize ukaba ari utuwe n'abaturage babarirwa mu bihumbi 700. Hari abaturage benshi cyane bahungiye mu Burundi kubera ko umujyi wa Uvira uri hafi cyane y'umujyi wa Bujumbura nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Ariko kandi ku rundi ruhande hari intera birometero bibarirwa muri 30 bisaba kwambuka rero umupaka wa Kavimvira ukinjira muri zone ya Gatumba. Abanyekongo n'abarundi kandi bahahirana umunsi ku wundi bakoresheje ahanini umupaka wa Kavimvira. Ibicuruzwa bikunze kandi kwambuka birimo ibikomoka ku buhinzi n'ibigori, ibishyimbo, imyumbati n'amafi arobwa mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi w'umuryango PASEM uharanira guhindura imyumvire y'abarundi Faustin Ndikumana yatangaje ko mu bicuruzwa bikomoka mu Burundi bijya mu mahanga harimo ibirenga 60% byinjira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ku buryo ifatwa ry'umujyi wa Uvira rizahungabanya bikomeye cyane ubukungu bw'igihugu cyabo. Faustin Ndikumana yagize ati ibicuruzwa birenga 60% bikomoka mu Burundi byoherezwa